Okay, siapa yang suka perfume manis, glam sikit, korang akan cuba perfume ni. Police to be the queen. Tengok botol dia dulu. Skull dengan crown macam ni memang bagi vibe queen yang confident dan tak takut stand out. First spray je terus bau fruity sweet. Ada bau peach, red berries and ada bau bunga yang lembut sikit. So dia bukan bau manis gula yang bersemut, tapi bau yang manis and classy sikit. Bila dah settle, bau dia ada sikit warm, creamy and sedikit musky. So dari bau yang playful, dia akan jadi bau yang lebih sensual. So untuk malam, dating, girls night out, atau bila korang rasa nak jadi main character. Dari segi ketahanan, dekat kulit akak more than 8 jam. Akak dah cuba. Kalau nak lagi lama, spray dekat tudung ataupun dekat baju korang. Projection dia noticeable, so memang orang dekat kita memang boleh bau. Tapi bukan jenis bau yang menyakitkan hidung orang sekitar. Untuk siapa perfume ni, kalau korang jenis suka perfume manis, feminin, korang kena pakai. Perfume ni bukan untuk akak office yang satu hari nak mudi je kerja dia. Perfume ni more to like a bad girl pakai crown punya vibe. So korang pernah cuba Police to be the Queen? Korang team sweet ke team fresh? Cuba komen kat bawah. Jangan lupa like, share and follow untuk lebih banyak perfume review dalam bahasa Melayu.